الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة المشاهدين في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية المسلم لأخي المسلم، وتحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبجلبه يتي الله تبارك وتعالى حمدو يتيد حمدو منتيد. اللهم عندن ما ودن إني ماجي لأندن ما سن إبي لمغولي إن أندتا كوها هنتو ونكودي هادي. اللهم إني إن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. son eɓɓi limugol fi on wawu huɓɓindade andon embere nema ko allahu neminon e dow moɗon, on wawata huɓɓindade ɗum ɗon andon. siɓɓe julɓe, hiɗen juula torono annabajo men on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. hiɗen seedo wondanedemo dey kamɓe koɓe jeeyaɓe allahu tabaraka wa taala. hiɗen seedo kañum kadi ko allahu jonni ɓe ko nelal ngal ɓe yettini e meɗen, ɓe suuɗanali en hay e hunde. ɓaawo ɗum ɗo musidɓe julɓe, mi hiwlori on hiwrago islam, hiwrago gandantedem allahu no hertinani yimɓe aljanna ɓen ko nder aljanna yoɓe hiwrodir. woni yo jang e kisal yo wonu e dow moɗo musidɓe julɓe nokku kala ko tooli ɗon. haɗa noon hande kañum kadi ɓaawo dandantedema en wayridiri seeɗa, maɗum en wirnodiri seeɗa e hawrugol e oɗo nokku meɗen woɗaɗo barki télévision meɗen woni Jama TV. ɓaawo nandantedema en wayridiri joni ko timmata hella lewru. haɗa noon ko jam wona tana musidɓe julɓe, ko ɓeydagol tun woni sabu ngun inchallahu tabaraka wa taala. duwaji moɗon ɗi no jabade. hiɗen tori kañum kadi hay joni e jeeyaɓe ɓen musidɓe ɓen nde ɓe ɓeydata duwaji ɗin. ɓay hiɗen andi annabi Musa nde allahu tabaraka wa taala neminnoɓe ha ɓe tawi mawdi alhamdulillahi nema on dey heewi. ko on ɗon annabi Musa inni: annabi Musa inni rabbi lima anzalta ilayya min khayrin faqir. joomi an dey ko jippinɗa kon e dow an dey maɗum alayya min khayrin faqir, konko jippinɗa e dow an dey hay joni min komi baso, miɗo torima ya ɓeydanan. musidɓe, ko ɗum tun woni sabu si waylodirɗen e oɗo télévision meɗen. haɗa noon kañum kadi hande garti émission meɗen yiɗaɗo andaɗo wowaɗo woni gandal e faamu. musidɓe julɓe, ɓaawo nandantedema no wirɗen noon en waylodiri seeɗa. haade mi wulɗama on yen yiitidir yen tawtidir ɓeydodiren e kaɗo dina wona allahu inniri noon: fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin. fadhakkir in nafaati dhikra. waajo andintina andintingol ngol nafay gonɗimɓe ɓen. waajoɓe si tawi ɓe waway nafitorde. yallahu tabaraka wa taala newnan en kala konngol ngol andantedam hiɗen wowlde ɗo yo taw ko sabi allahu tabaraka wa taala woni ko wowlirten. yo allah on arkiso en kañum kadi onon ɓe wonɓen e ndarude nokku kala ko tooli ɗon ko joori ɗon, yo o tawnu on e ɓe o manti o yiɗi. o inni alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. musidɓe julɓe, haare hande en ala e julnude tawde waktu men on koko yehi seeɗa. hande kañum kadi innuɗen tun fayda ko yewtere nandantedema artigol haqqille ɗen e télévision men on, artila fondoji ɗin, artila ɓerɗe ɗen, artila giggol ngol hay joni e émission on e yiɗugol émission on. inna musidɓe julɓe, hay joni émission on no wooda hay hunde e dirtali e muɗum. wo illa tun joni musidɓe julɓe, émission moɗon on gandal e faamu wonɗo e wadde ɗo on Jama TV. joni en yiltidiri waktu on,
joni habbe lansi alansara on juulama juma be juma no alansara on juulira musidɓe julɓe habbe en émission meɗen o joni wona sifotoro on juulama bal joni ko si alansara o no salminira musidɓe julɓe. idan no musidɓe hande hiɗen mari yewtere ko wiyetede al yaqin wa tawakkul woni jeeyaɗon no duwa hoolade allahu tabaraka wa taala o fawo e dow allah on o fellita wondanedema ala wallowomo si wona allah on ala fallowomo si wona allah on o gonɗina o jaɓa ɗum ɓawo ɗon o hooloro allahu tabaraka wa taala e fiyakoji ɗin fof. ɗen andi musidɓe julɓe sangani andantedema ɓeɗo sahabaɓe ɓe yeehi jihad waɗugo jihad e laawo allahu tabaraka wa taala ɓe tinno toon ɓe wakkilo allahu azza wa jalla humpiti en ko yowiti e yewtere mo andantedema feƴƴiti e ɓeɗo sahabaɓe ko ɗum woni honɗum allahu inni walamma ra'a almu'minuna al ahzaba qalu hadha ma wa'adana allahu wa rasuluhu wa sadaqa allahu wa rasuluhu wama zadahum illa imanan wa taslima. sangande ɓeɗo ɓe fokkiti waɗugol hare jihad ɓe yi'i wondanedemo kono ngun no ɗuuɗi yeeso maɓɓe emba ɓe no heewi subhanallah ɓe inni ella ala ko ɗum ɗo allahu tabaraka wa taala fodunomen e nelaɗo makko on allahu on inni wondanedemo ɗum ɗon ɓeydali ɓe si wona gonɗinal e tabitugol ko waɗi kamɓe hiɓe anduno allahu innino ɓe inna jundana lahumul ghalibun konu amen ngun ko kamɓe tun woni fooleɓe ɓe musidɓe julɓe kamɓe ɓe jaɓi ɗum ɓe hoolori allahu tabaraka wa taala ta tawi heferaɓe ɓen hino ɓurdi ɓe laabi tati kono ɓe darti kañum kadi ɓe fooli ɓe fi kala ɓe reeni ɓe. allahu azza wa jalla hino sifanaw en hay joni ayeje qissaji ɗe andantedema fellital ko waɗata ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe tabital ko waɗata ɓeɗo yimɓe kelɗuɓe. ndaare o wiyeteɗo abu muslim al khawlani on ɗon ko min kibari tabi'ina aw huwa min tabi'in kanko koye tabi'ina ɓe ɓen wonno ko o jeeya oɗo ɓay o lorrama iraq ha o tampinama musidɓe julɓe ɓeɗo ɓe inni koyoɓe huɓɓu yiite ɓe sunnamo. oɗo wiyeteɗo abu muslim al khawla oɗo wiyeteɗo abu muslimul khalawani kanko ɓe nangimo ɓe haɓɓimo ha o yoori ken ɓeyni ɓe ƴettumo ɓe hokkamo ko yiite ɓawo nde ɓe huɓɓi yiite nge musidɓe julɓe oɗo ko honɗungo inni ɓe ko inni ɓe mi hoolori allahu tabaraka wa taala goto on tun on wawata lan lorrude ɓeyni awan yi'e ɓe huɓɓi yiite o yiite huɓɓanonoga ngen annabi ibrahim ɓe nangi abu muslimul khalawani ɓe bugimo ko nde yiite o yaltiti toon kañum kadi o juuli ko no yiite darɗiɗi o yetti allah on o yalti ɓay o yalti ɓinni e o accitemo o inni ɓay on yi'alan ɗo on yiɗalan indirede mo yomi yaltu o immi ɗon o yalti o yaadi madinatul munawwar musidɓe julɓe ɗum ɗo fof hollay en ko tabitugol ñiiɓa ko ɗum si allahu no inahen ko qur'anul karim wondanedema alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله إني ألف لام ميم ene hasiba nnasu an yutraku an yaqulu amanna kedi yimɓe ɓen ɓe sikkay ɓe accitata toon ɓenne min gonɗini ko ɓeya inno toon qalatil arabu amanna min gonɗini minen min heeɓi gonɗinal allah inni ɓe qullan tu'minu yuɓe an yo muhammad humpituɓe on gonɗinali tawo walakin qulu aslamna ko woni toon wi'e on jebbilanike allahu tabaraka wa taala walamma yadkhulu l imanu fi qulubikum gonɗinal naatali tawa ko ɓerde moɗon ɗon andi ko honde tuma gonɗinal natata ko nder ɓerde moɗon ko wayin tutiu llaha wa rasulahu ko so on ɗoftiki allahu tabaraka wa taala e nelaɗo makko on ande la yalitkum min amalikum min shei ɗum ɗon ɗuytata on e golle moɗon ɗen hay e hunde bal ɓeydanayi on yo musidɓe julɓe idan noon allahu inni ɓeɗo ene hasiba nnasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun keɗon hara o jarribaki on hara arnaki on o waye allahu inni walaqad fatanna alladhina min qablihim allahu inni wondanedemo dey min fitinino ɓen ɓe andanteɗema ɓe atinoka ɓe
اللهم إني ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله تبارك وتعالى كما ويتو حل به أندنا به هاب عندك هم به وني غونغو به الله برتا عندك كبيدو مو عندك هم به وتبنتنا حل به أو كبيدو وني غونغو به كبيدو وني فينو به غونا ما بنغال بغوندنا كدو ودي مسيب جول به ko wiyete tabitugol e kaɗo dina kala bani adama no ɗaɓɓira tabitugol hara sikkitaki yidditaki hoynali hay e hunde muɗum musidɓe julɓe ko ɗum wari ara nun ɗum ari e hadith mo andantedema o fillaman ibnu abbasin qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam o inni wo annabajon alayhi salatu wassalam ɓe maki wo uridat alayya al umamu fara'aytu nabiyya wa ma'ahu rahtun wonde nede ma nyalande dargal min ko mi woni do aduna weebitanama lan nyalande dargal mi hollama wonde nede ma aroye annabajo goto himo wondi e coggal yimbe seedani betimma hay sappo arrahtu ko wiyete rahtu e haala arab ko qaliluna ma duna al ashra ko timma sappo si arabu inni arrahtu ayi ma duna al ashra ko ɓen yimɓe ɓe andanteede maɓɓe timma sappo si ɓe wi tun rahtun haɗay anndu ɓe feƴƴi 5 personnes kono ɓe timma liɓe sappo ko ɗo woni arahto haala arab annabajo on noon inni aroye ñalane dargal annabajo go tawo himo wondi e dental yimɓe seeɗani ɓe timma sappo wannabiyu ma'ahu rajulun wa rajulani aroye annabajo go tawa ko noddi kon fof ko jaɓanimo ko worɓe ɗiɗo ma ɗum gorko goto jaɓanimo wannabiyu wa laysa ma'ahu ahadun aroyo kañum kadi annabajo go tawa hay e goto jaɓali e mofte makko ɗen hay goto jaɓali mo gonɗinde id rufi'a li sawda wo on tomo noon kisan ɓantanalan niwre ɓawlude mi hayninde to ɓay mi yi'inde nden kisan yimɓe dongal no ara wo fa dhanantu annahum ummati mi sikkiti mi felliti mi tañƴini ɓeɗo dey ko mofte an ɗenni fa qila li hadha musa wa qawmuhu mi wi'ana e muhammad waɗu doy wona yimɓe ma ɓenni ɓeɗo ko musa ni e yimɓe annabi musa ɓenni walakin unzur ila al ufuqi ko woni tun non ayyo musa ma ayyo muhammad ndaari e ndu soɓɓundu to fa nadartu fa ida sawda adim mi yeƴƴiti mi ndaari ndu soɓɓundu to tawi ɗum no ɓawli no niɓɓiti hiɓe mawni ɓe ɗuuɗi wondanedema fa qila li mi wi'ana kañum kadi laawo ɗimmol unzur ila al ufqi l akhar ndaari kadi ko soɓɓundu to kañum kadi fa ida sawdaun adim mi ndaari mi tawi niɓewil ɓalewil cogge yimɓe no ara fa qila li mi wi'ana ayyo muhammad hadihi ummatuka ko mofte maɗen ni wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna aljannata bighayri hisab no wondi e ɓeɗo guluji temeɗɗo jeɗɗo yimɓe ɓe andantedema naatay aljanna hara ɓe hasibaka wala adabin tawa ɓe lettaka thumma nahara nanaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe maki ɗum ɗo ɓe immi ɓe heɓi haaju natangol ko suudu maɓɓe fa dakhala manzilahu ɓe immi ɓe acci sahabaɓen ko tooli ɗon ɓe naati ko suudu maɓɓe yimɓe ɓen noon fuɗɗino jumpa ene hiɗon andi ko homɓe woni ɓe andanteɗema naate aljanna tawa hasbaka ɓe lettaka woɓɓe inni ɓeyɗo dey ko ɓen woni sahabaɓe annabajon sallllahu alayhi wa sallam woɓɓe inni oye ko ɓen ɓe andanteɗema hawnaki ko ɓen heɓaɓe islam wuuri e islam may e islam shirkanali allahu tabaraka wa taala hay e hunde awa ko ɓe woni guluji temeɗɗo jeɗɗo ɓen ma guluji temeɗɗe jeɗɗo ɓen ɓe andanteɗama natoye aljanna tawa hasbaka tawa lettaka ko ɓen ni annabajon alayhi salatu wassalam ɓe yalti e maɓɓe fa qala sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki ɓe landiɓe malladi takhuduna fihi ko honɗum woni hunde nde andanteɗama hiɗon jumpude e muɗum fa akhbarahu maɗum fa akhbaruhu ɓe humpiti annabajo on sallllahu alayhi wa sallam fa qala annabajo maki humu alladhina la yarqun wala yastasruqun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun ɗon andi ko homɓe woni naatoɓe aljanna
tawa allahu tabaraka wa taala hasibaliɓe, tawa allahu tabaraka wa taala lettaliɓe. Sahaba ɓen fo humpa ko hombo woni naatowo aljanna o lettatake, naatowo aljanna o hasbatake, awa meɗen humpa. Sahaba ɓen fof deƴƴi jooɗi deƴƴi hok ɓe habbi tun yo annabajum yo wowlu ko hombo. Nelaɗon alayhi salatu wasalam wowli ko ɓen woni ɓe andantede mo dey ɓe muccinotako. Kaarijo moccan o woye wala yastarqun, ɓeɗo kañum kadi ɓe moƴƴotako. Wala yatatayyarun, ɓe katinotako. ɗa andi ko haɗi ligge an ɗen yahaali hande komi dawata bimbi mi fottuno e sonnajo ɗum ɗon moƴƴa. ɗa andi ko haɗi ligge an ɗen yaha komi yaltayno mi feggi mi anduno ɗum goy koyngal annanal ngal ko ɗon mi feggi. ɗa andi ko sabu hondu hande ko debbo mi ati e hawrude. ɗa andi ko sabu hondu ko bundo o mi ati hiwrade. ɗa andi ko sabu hondu ñallal angal welali sabu hunde kaare hunde kaare. wala yatatayyarun, naatoɓe aljanna ɓen tawa hasbaka ɓe lettaka ko ɓen ɓe andanteɗa ba ɓe katinotako. tawa kañum kadi nelaɗo maki wa ala rabbihim yatawakkalun, ɓeɗo dey koɓe faworto koɓe holorto koye dow annabajo on, koye dow allahu tabaraka wa taala tun woni koɓe holorto. musidɓe julɓe, ndaren oɗo qissa mo andanteɗama oɗo wiyeteɗo Allah ibnul Hadrami radiyallahu anhu. oɗo koye sahabaɓe ɓen wonno ko tawti woni Allah ibnul Hadrami. tawi kanko ñandego himo yaadi e sahabaɓe yahugol jihad. musidɓe julɓe, ɓe rewi laawi ɗin fof tawi laawol ala ko ɓe rewata fiyo ɓe yultoy ɓe tawoje heeferaɓen ko ɓe woni ton si wona laawol gotol. tawi ngol laawol ɗon ko maayo woni hakkunde mum. ɓe ala laana, ɓe ala ko ɓe waɗɗo, ɓe rewa lumba e dow ngo maayo. musidɓe julɓe, oɗo wiyeteɗo Allah ibnul Hadrami o inni musidɓe julɓe sahaba ɓen fof jenti o inni wallahi ko yaltini en ko sabi Allahu tabaraka wa taala ko wonɗen yahude ko laawol makko, ko wonɗen e yahande ko ɓantugol konngol Allahu tabaraka wa taala. ngo maayo ɗo ko Allahu tabaraka wa taala weƴƴitigo, awa noon hino en ɗo ko dow maayo ɗo wonɗen rewde lumboyen tawen heferaɓe ɓen lannen fi maɓɓe naaɗen ton islam. o inni bisimillah. musidɓe julɓe, o towni teppere makko ñamal ngal o tippi ko dow maayo, o towni ngala kañum kadi o tippi ko dow maayo. Abu Hurayrata radiyallahu anhu o inni wo pucci amen ɗin koyɗe amen ɗen mummunteji komin jogino kon wo hay hunde mutali ko nder ndiyam. musidɓe julɓe, hay hunde ukkaki ko nder ndiyam ha muti. wo hay hunde wo ko dow maayo ko ɗum men tippi ha men lumbi men tawi heferaɓe men lande fi maɓɓe. ndaari ko hoolorogol Allahu tabaraka wa taala waɗata, ko wakkilorogol fawo anda ko heɓuɗa kon ko Allahu okkorma, ko faɗuɗa kon ko haɗi heɓa kon ko Allahu tabaraka wa taala haɗi heɓa. keɗen yiyali nde annabajon alayhi salatu wassalam ñande goo ɓe ari ɓe tawi Abdullahi ibnu Mas'udin ma Abdullahi ibnu Mas'ud inni wo kuntu khalfa nabii sallallahu alayhi wa sallam. wo ñande goo len e ɓaawo annabajon sallallahu alayhi wa sallam. wiyen annabajo no towli yeeso kanko mo ɓaawo. wo annabajon alayhi salatu wassalam maki ya gulam ko ayyo payekun inni no min dey uallimuka kalimatin miɗo jannude mo konnguli. ihfadillah reynu Allah on yahfaduka Allah on renama. ihfadillah reynu Allah on tajidhu tujahaka nde mapiɗa o a tawaymo takko ma. ida sa'alta fas'alillah, si a toroto a fonte juuɗe toro Allahu tabaraka wa taala. wa ida sta'anta, si a wallinore a ɗaɓɓay faabe ko wallinama ko wallatama e andeji ma ɗin programme ma on. o inni fasta'in billah, wallinor e Allahu tabaraka wa taala. annabajon inni no wa'lam anduno an yo Abdullah ibnu Abbas law anna al ummata wa'lam anna al ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka. woni si jeyaɓe ɓen fof tagoɗo nden fof mottodiri fiyo ɓe nafire hunde nde Allah o windirala, nde Allah o windali ya hendo ɓe wawatama nafirde si wona nden hunde nde Allahu tabaraka wa taala windama ya hendo. wala wijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka. si tawi noon ɓe moɓɓodiri ɓe fof maɓɓe
yo ɓe lorrire yo ɓe eto ɓe katama lorrama ɓe wawatamo lorrude ɓe wawata etade ɓe haɗama hay e hunde si wona konko allahu tabaraka wa taala hoddiri ko ma hendoɗa. wallahi musidɓe julɓe nelaɗo maki o rufi'atil aqlamu wa jaffati suhufi ɗeri ɗin yorino karambi ɗin ɓantanoma ɗon andi ko honɗum allahu tabaraka wa taala ati windude ko karambol bay allahu tagi karambol ngol tawi leydi ala kammu ala malaika ala hay hunde ala allahu tabaraka wa taala tagi karambol allahu ɓay gayni tagude karambol ngol allahu inni karambol ngol uktub windu karambol ngol inni ya rabb madha aktub e joomi am ko honɗum mi windata allahu inni karambol windu kala ko heɓata feendo ɗo e ko heɓoyta e hunde haɗi nde heɓa e si nde heɓali ko haɗi nde heɓa e si nde heɓuno ko honno nde laatorayno windu karambol ngol windi karambol ngol windi karambol ngol windi ɓaygol gayni windude ɗum inne lawhil mahfudi alluwal renagal ngal ko ɗon non windano kala golleji ma ko heɓata kon fof windanomo neeɓi ko faɗata kon fof windanomo neeɓi ñande heɓeteɗa ñande mayata ko heɓata ko faɗata ko okkata ko okkorteɗa ko nawnata ko dikkata ko juutata ko raɓɓiɗata e kala none ma musidɗo julɗo windanomo nde ñande nelaɗo noon maafi ɗin annabajo make ɗin karambi ɗon windiranoɗi ɗon rufi'atil aqlamu wa jaffati suhufi ɗin karambi ɗon ɗi ɓantanoma ɗeri ɗin ɗi yorino yo musidɓe julɓe idan jeeya ɗon koyo tabitu o toroyo allahu tabaraka wa taala wallumo tabita ko ɗum annabajo alayhi salatu wassalam kamɓe ɓe hollayno en hiɓe fawitoraki hay e goto ko waɗi jeeyaɗo wata ƴettu fiimum fawa e dow jeeyaɗo oye liggo musidɗo oɗa ko allah woni mo arkisude an ko allahu tabaraka wa taala arkisatama wata dasan o paɗe wata siran o fi kun allahu halfinimo allahu jonnalimo allahu on jonnuɗo o fannuma on himo andi ko fi honno o wanni ɗum ɗon awa dasan paɗe allahu tabaraka wa taala siran paɗe allahu tabaraka wa taala kono jeeyaɗo sifa ma wata wowlu konnguli fii yo o welto kanko fii kun tañƴiniɗa e makko tawa an e allahu no haɓiɗude wata waɗɗum ɗon wata moosan goɗɗo tawantedema hiɗa ɓennanimo nder tikkere hiɗa ɓennanimo so mayayno hendoɗa kun o jogui wata waɗu ɗum ɗon ko waɗi ɗum ɗon komin alamatil munafiq ko e jikkuji nafigiɓe jeeya annabajo alayhi salatu wassalam hino torotono allahu tabaraka wa taala tabitugol e kaɗo dina annabajo alayhi salatu wassalam maki wo allahumma laka aslamtu wa bika amamtu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت تذلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون نلا عليه الصلاة والسلام أي المحل الصاحد وني وعليك توكلت إي الله koye ma woni komi fawi koye ma woni komi holori arkisan ala jonno walan si wona an wurno walan ala si wona an annabi ibrahima ko ɗum innuno qul inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin julde anden e gurnal angal e mayde anden ɗum koye jungo allahu tabaraka wa taala woni wona hay e goto e jeeyaɓe ɓen keɗen yiyali ɓeɗo wiyeteɓe hasanul albasari nde ɓe wadduno e hajjaj ko neɗɗo bandijo mo andanteɗe mo woni hajjaj ibnu yusufu thaqafi hajjaj o darni galle laɓaɗe ɓayi o gayni darne galle ɗen o labiniɗe ha o gayni o inni yo yimɓe ɓen aru mantanamo maadi ndin kala arɗo ɗon dara inna subhanallah hajjaji a darni ko goto meeɗa darnude emba hajjaji hiɗa mari mbuuɗi emba hajjaji wowla manta wowla labina hajjaji moodi wama ala hajjaji ala ɗimmo hajjaji embaɗa mari feere emba a darni ko goɗɗo meeɗa darnude emma ɗum no laba fo ari manti wowli hasanul basari ɓey ɓe hewti ɓe daarini maadi ɓe daari hajjaji ɓe daarini maadi ɓe daari hajjaj inni ko honɗum waɗi yo imamu on daari maadi ndin on daari lan ko honɗum waɗi ɓe inni wallahi lan andi wondanedema
hakkille maɗen cuɗinima, hakkille maɗen gayni fi maɗa, hakkille maɗen fewjanalima ko moƴƴi. si tawi hande an ko maadi e galle wonɗa e mantorade woya andu haare a jaasi an yo hajjaji. min noon mi innete ɗe galle maɗe daruɗa ɗo a waloto maya accade ɗo yaha tawa golle maɗe. mi yeehi imam hasanul basari ɓe yeehi musidɗo ɓay ɓe yeehi ha ɓe hewtoyi hajjaji moni, hajjaji seytini, hajjaji inni ko ha hande imam hasanul basari wonno e aduna jango bimbe. mi fodi on e walluwa on wiyen e 10 bimbe yon fottu ko an ɗo mi hirsayi hasanul basari, mi hirsa mo ɗo musidɓe julɓe. weeti bimbe fof ari no habbi imam ko yo hirsa musidɓe julɓe. honɗum hajjaji waɗi, hajjaji addi hirsowo on ari o addi kaafa molanaka weluka ka ɓanna, o addi siyowun ko ƴiƴanɗan waɗete ɗon kañum kadi ɗum ɓanna. yimɓe jooɗi leere nde yoni hajjaji yalti inni honto imam woni. o arali taw hasanul albasari arali taw ɓinni eyi imam arali taw ɓinni ella ala. hajjaji inni addanelan hasanul basari yo aru joni o tawanmi ɗo. ɓay imam on yahama tawama ko maɓɓe yahanɗoɓe on inni imam. ɓeyni naam ɓe inni dey ko hajjaji ibnu yusufu thaqafi neli yomi yaha on woyon aru o hirsa yon woni. ɓe inni ella ala kono joni habbalan mi juula darɗe ɗiɗi mi yaha mi notomo hirsan mi lawol. o inni ella ala miɗa habbi on. imam ɓe immi ɓe ruƴƴi ɓe juuli darɗe ɗiɗi ko darde sakkitide. ɓe tori allahu tabaraka wa taala duwa goɗɗo heɗo mo yeeso seeɗa musidɗo naftoramo. ɓeɗo ɓe gayni torade duwa on. suka on ƴetti ɓe naɓi ko hajja ibnu yusufu sakafi fo inna subhanallah imam hasan ari albasari ɓe hirsete woni e woɓɓe no wulla, woɓɓe no welto, woɓɓe no wulla, woɓɓe no inna fanɗammo. ɓay ɓe hewti hajjaj ibnu yusufu thaqafi ko hayni imam hiɓe ara o inni subhanallah marhaban bil imam, marhaban bil imam. tooli mon yo imam, tooli mon. ɓeɗo fof goto kala wolanayilan ɗon kongal gongawol. onon imam on wolanilan konngol gongawol. emba on weltanama, emba on duwanama. o inni imam e hino ɗo mbuuɗi e ñamete ƴette ɗum ɗo yadon e muɗum. imam inni awa jarama mbuuɗi ɗin yoni yomi naɓo ñamete on. subhanallah ɓe rondi ñamete on ɓe yeehi. oya suka yahannoɗo ɓe ɗa inni yoɓe arɓe hirse. ɓe inni habbala mi juula darɗiɗi. o jokkitiɓe o inni imam acce hakke yiɗem. ɓe inni awa ar yiɗem. o inni imam womi ngalɗi e moɗon wo ko honɗum waɗi. wolan andi hajja ibnu yusufa thaqafi ha hande kambanale goto sifa ko kambani on ko si wona o hirsay on togi. onon le laɓi ɓannama, siyon ɓannama, yimɓe nodditama, fiyon hirse. on ari ha ɗo hajjaj hakkille ɗe yilodiri ha watti joni koyo fando on ko honɗum waɗi. ko duwa hombo janguɗo nane. imam maki wo duwa momi jangi on ko allahumma ya waliya ni'mati wa maladhi enda kurbati ij'al niqmatahu alayya bardan wa salaman kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala ibrahim. wo ko o duwa ɗo woni komi tori inchallahu tabaraka wa taala henjilan o wiyeteɗo hajja ibnu yusufu thaqafi. i wallah ayi imam hasan albasari ɓe tabiti ha honnu allahu tabaraka wa taala tawi e muɗum. ndaren oɗo wiyeteɗo kañum kadi khalid ibnu walid musidɓe julɓe. khalid ko yaltunoɗo e yahugol waɗa jihad. ɓeyo ari ha e leydi heferaɓe ɓen ɓe naati ɓe ari ha ko tum mbere pale. ɓay ɓe ari ha khalid ɓeyo ari ha o naati ko tum mbere pale. lanɗon inni mo ene ko an woni e wiwde wondanede ma hiɗon jogui annabajo ko annabajo mon on immino yon aru piron. o inni wallahi nelaɗo amen on ko allahu tabaraka wa taala nelimo. nelaɗo amen on ko allahu tabaraka wa taala woni ko nelimo faade yimɓe ɓen fof. o inni ene suka ɗum ko khalid. o inni ene khalid. khalid inni mo naam. o inni si tawi mi jonnima hunde a waɗi ɗum ɗon
mi naatay ko diina yimɓe am ɓen naatay ko diina mi accita on yaho inde ma Allah lawolu o inni miɗo jogitiiɗo poson mo andantedema hay gooto ñaamaali o poson ɗo wuuri hay e gooto meeɗaka ñammineede o poson o wuuri wo mi jonnete o poson ɗo ñaamamo si tawi a ñaamimo a wuuri wo ya waw faamude ko an yo Khalid mi accitede yaha mi naata e diina kan yimɓamɓe naata e diina kan Khalidu inni addu Khalidu ɓay hendike ko honɗum o inni Khalidu inni bisimillah wa billahi rabbil ardi wa rabbi samai alladi la yadurru ma ismihi da'un o jangi o du'a ɓay o gayni jangude du'a on o maɗɗi o poson Khalidu yari poson on Khalidu hino yara poson o oya no ngalɗini Khalidu hino yara oya no ngalɗi lanɗo no ngalɗi Khalidu no yara lanɗo no ngalɗi ha Khalid gayni yarde poson on fo ɓay o gayni o Khalidu inni hino heddi ton mi ɓeyda subhanallah lanɗon inni ene an ay hunde heɓali ma o inni eyi ko waɗi jom poson on ko kanko dandinmi ko on woni imminɗo annabajo makko on ko annabajo makko on immininmi min Khalid lanɗon inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lanɗo gonɗini yimɓe ɓen ɓe gonɗini sabu tabital neɗɗo goto e dow kaɗo diina musidɓe julɓe i wallah musidɓe athabatu tabitugol ko diina tabiten ko diina ko ɗum Allah innuno ya ayyuhalladhina aminu ko onon yo gonɗinɓe gonɗine ɗen andi ko fi honɗum Allah inni gonɗine ɗimmo wona gonɗine ko uthbutu tabite ya ayyuhalladhina amanu ko onon yo gonɗinɓe uthbutu tabite en yi idan musidɓe julɓe ko yen eto tabbiten e kaɗo diina anden wondanede mo dey kala jeeyaɗo no duwa tabbitude kaɗo diina en yi'ay hooloro kañum kadi Allahu tabaraka wa taala anda goto jogaki arkise ala lorrowo si wona Allah on annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam sanga nde andantedema ɓe fuɗɗanoma ukkede ko nde yiite ko honɗum annabi Ibrahima innuno kamɓe kañum kadi koɓe innuno wondanede mo de hasbiyallahu wa ni'mal wakil Allahu on yonilan o moƴƴi hoolorteɗo o moƴƴi fawtorteɗo min ko Allahu mi hoolori ko Allahu on mi jonni fiya ko janɗi fof goto wawata lan lorrude goto wawata lan fannude goto wawata lan okkude ko Allahu tabaraka wa taala hoddirana ala musidɓe julɓe idan oɗo o tabiti annabi Ibrahim ɓe buga ko nde yiite ɓay ɓe ukkama toon laamiɗo pelle ɗen laamiɗo saƴingol ngol o inni Ibrahim ɗafa laami wallitoma mi saƴina o inni o woye si tawi koye ma iwri moƴƴi si koye Allah wallan faala musidɓe julɓe annabi Ibrahima ɓay fukkiti nadde ko nde yiite Allah o daari tawi Ibrahim hoolaki hay e goto Ibrahim fawtaki hay e goto si wona Allahu tabaraka wa taala Allah o yemiri kisan yiite ngen wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ma yo yiite laato kisal yiite ɓuuɓu yiite ngen nge ɓuuɓi singe ɓuuɓuno ɗon ha ɓurti annabi Ibrahima mayeno Allah o inni bardan wa salaman wona kadi kisal ɓuuɓol hawrugol tawa neɗɗo waway ɓuuɓude e maɗa tawa neɗɗo waway wurude e maɗa annabi Ibrahim futti ko nde yiite tawi ɓeega kamɓe ɓe suusata hewtude e nde yiite ngen longal yiite ngan hino ara annabi Ibrahima nder ton ɓe lakkaka ɓe jangaka no ɓuuɓani ɓe no hawri musidɓe julɓe wallah ko sabu honɗum ko ɓe hooli Allahu tabaraka wa taala musidɗo si a yahay si a avancé golle ma yahay entreprise ma yahay kala ko faalaɗa ma ko fuɗɗiɗa yahay ko ya wengito e dow yimɓe ɓen fawoɗa hoolora Allahu tabaraka wa taala i wallah Allahu on ko hikki yeeso hewtoyay ko yimɓe ɓen hikki yeeso ko ha seeɗa
kaarijo no heewi toɗagol, emba o no heewi jokke, emba o no waɗini haray musidɓe julɓe yewtere ko eɓɓuno ɗen kon no heddi mi ala kulli haalin ɓayi ko hande wonɗen artude en raɓɓin ɗin to ɗum ɗo musidɓe julɓe haray kala wo ko yiwɗon feewi ga e yewtere nden haray no iwri allahu tabaraka wa taala kala wo ko yiwɗon heɓike muɗum farjere immorde farjugol e ayeje feggagol e firo feggagol e ɗengal ma ko waytata wala noon no iwri e bani adama woni min tawde bani adama o tagama o timmali musidɓe julɓe ko allahu tabaraka wa taala tun woni timmuɗo en andintine noon innude émission meɗen on woni gandal e faamu o ittamo joni e futuro o artino alansara salmina haray musidɓe falyuballigh minkum shahid al ghaiba nanuɓe ɓen yo yettinan en ɓe nanali ɓen e télé meɗen on Jama TV hiɗen tori dallahu tabaraka wa taala ɓeydata télé on dallahu tabaraka wa taala o watta barki jon télé on dallahu tabaraka wa taala yaññanteɓe dallahu tabaraka wa taala renataɓe dandaɓe immorde e fewjoɓe yalla on danduɓe e bone mawɓe maɓɓe dandana en yo Allah on danduɓe immorde e boneji ayɓe maɓɓe e mawɓe maɓɓe e yimɓe maɓɓe yo Allah tabaraka wa taala henjuɓe ɗin ɗon fof yo Allah on julnu balɗe mawɓe meɗen e mawɓe maɓɓe yo Allahu tabaraka wa taala yafanen fajjireji ɗi yafanoɓe kamɓe kañum kadi fajjireji ɗi yo Allahu tabaraka wa taala suumir en o buumira en o e yurmede makko nen kanko Allahu tabaraka wa taala haray so tawi feewi no iwre Allahu so tawi ɓoylike no iwre on togui haray en yontere hande so tawi Allahu hoddiri si alansara juulama ko télé moɗon ɗo Jama TV émission moɗon gandal e faamu aqulu ma tasma'u min dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو